Alo. Ia lava o tamale ne fiafi whakatailoanga lei, whakatailo whakatasi mea te mātou. Sauni fo I lau whanau e whanongolonga lau whionga pa ia tamale ne fiafi. I lau whauunga, I lau ona o le a o awina lau whionga pa ia le ne fiafi tama. E whau fo le whaalongo a lau whanau tamale ne fiafi. Ia maua se mea o ngā mai lau whionga pa ia tama. Tasi mea le ne fiafi mea malava tama o no lo lava suafa Iesu. Amen. Amen. Yep, Manu Lava. So we're reading from 1 John chapter 5, verses 1 through 5. This is the final chapter in this epistle or the letter 1 John. If I can get Candy, please, to read verses 6, 7, and 8. Mole lava lole, faitau mai fai puye tolu, e a mata e le tato faitau ngā tusi le nea fiafi. But mole lava, thanks, Candy. You're on mute, brother. Tiki. Yeah. Hoia lava le nei, o le na maliu mai le vai Atua ma le loto. O Iesu Keriso lava, o le tuli I le vai. O le vai Atua ma le loto, o le anganga fo'i o loo molimau mai. Awa o le anganga e whaamaoni lava ia. Awa e to tolu, o e molimau I le langi, o le tama, o le tama o le lokou Atua ma le anganga pa ia. Ai la tau nei fo'i e to tolu e to atasi lava ia. E tolu fo'i molimau mai le lalolangi, o le anganga ma le vai Atua ma le totu. O le tolu fo'i au inga. Aunga. O le tolu fo'i e aunga atu ai le mea e tasi. Awesome. Thank you, Candy. In English, it reads, verse 6, this is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on the earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. So the ia le tua. Ile amataina o le tato mataapule lima. Na tato talatala no ai le winga o le tangata manu malo. Mana tua le tusi Ioane I tangata talitonu ma tangata whaatua. E tolu lava inga na tato matamata I le amatanga o le mataapule lima. E whaatatau I le tangata manu malo. Mana tua fo I le whai mai le whaipuna e wha awa o I lato uma o I whanau mai le atua. E manu malo I lato I le lalolangi. Mana tua lava inga na e tolu pea whai e tue e mana tua mai le tato study muli muli. Mua o le tangata manu malo e whaatua tua ia Iesu Keriso o lona whaatua tuanga atua Iesu Keriso. Lua o le tangata manu malo e alofa ia Iesu Keriso sa tato wa aie fo I whai upu ia e tolu. Whai upu ia mua e lima, I le taapule e lima. Ma muli na tato vai o le tangata e manu malo o le tangata e usi tai. Tangata le tau sia polo inga a Iesu Keriso. So we finished our previous study from verses 1 through to 5, looking at the three ways that a believer can continue to overcome. Because when we look at verse 4 in chapter 5, it says, for whoever is born of God overcomes the world. So we were talking about overcomers in those first 5 verses. And we see these three things is the fact that an overcomer has faith in Jesus Christ. An overcomer has a love for Jesus Christ. An overcomers is obedient to Jesus Christ. So manei o le atana sa whaumai le tatu study I le amatanga. E whamaina ia whai upu ia na whai tawina e lole mo tatu le awhiawhile nei. Whamai o ia lawale nei o lena maliu mai ma le vai Atua ma le totu. O Iesu Keriso lava. Ai le tu lia fo I le vai. O le vai Atua ma le totu. O le anganga foi o loo molimau mai. A wā o le anganga e whaamaoni lava ia.
Fitu, a wae to atele oe molimau I le langi. Whamai foi la I fai pui balu, e tolu foi e molimau mai I le lalo langi. Ai wa ai le upule fia wha ama mafa I le afiafile nei, o le upule wha tatau o le molimau. If you look at verse 7, there's the word there that says, there are three that bear witness in heaven. And then you read in verse 8, and there are three that bear witness on earth. Today, the underlying word that I want to use for our study today is a witness of Jesus Christ. And these three verses that we want to talk about today, the passage that we've read today is actually talking about the witness of God about his son. Remembering that the whole of the New Testament is God's witness to Jesus Christ. Remembering also that the book of John is written so that we may believe that Jesus Christ is the Son of God. Remember further down, we've said that in verse 13 of chapter 5, John says, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. So the emphasis of his book is believing in Jesus Christ, is believing that Jesus is the Son of God. Manatua, ole autu ato tu singo tangata le ni o Ioane, ina ia whaapea o nei loa ele tangata whaitau o Iesu Keriso, le alo le atua. A tatou wa ai fo ilai le molimau le atua I lona alo. O le whenga ngā fou atua. E whatatau lava I lona alo a. Ai matamata I tusia le au whai evangalia. Mātai o mareko luka Ioane. O molimau umana a le atua e whatatau le o langa a Iesu Keriso. Ai wa ai le tusia ngaluenga. O le molimau le na I le ngaluenga a le au apostolo ina ua whaamamanaina e le nganga o le atua. A tatou matamata fo I tusia le au apostolo o lo iai Paulo a o le tusi na I le ekalesia a Iesu Keriso, le molimau a le atua, mo lona alo o Iesu Keriso. E o atu lava I le tusia le whaalinga, o le molimau a atoa lava le tusia whaalinga, I le teimia fio mai a Iesu Keriso, I o ia o le atua, o le ia o le whaamasino sili, a o Iesu Keriso na te whaatau no wina le ngaluenga a le atua. That when we look at the New Testament is God's witness about his son, Jesus Christ. When we look at the Old Testament, God has a witness about who Jesus Christ is as well. I le tusina salamo alona mata puelua, fa mai upua le fai salamo I le mata puelua. O te tauina atu le tula fono, ua whitalai mai iova ia te au o lo watali'i oe o le aso nei, ua o whanau inai oe. O le molimau le atua e whaatatau I le Mesia. Leisi fai upu I le whenga inga tuwai Isaia 5:3, fai upu e wha ma le fai upu e 5. Whamai e moni wana tau abe o tatou tinga, mana tau abe o tatou whaanoa noa, a ua tatou manatu o ia wa taia, o whasia e le atua ma ua whaatinga ina, a ua manua o ia o na wā tatou solitula fono, o momo o ia o na wā tatou a mio leanga, o lea o inga na file mua I tātou sa iona lunga lea o ona whaalava foi ua malo lo ai tātou. O le ale molimau le molimau e whaatatau I le maliu o le Mesia. So a tātou wa aila le whengenga fōu ma le whengenga tuai o lo o iai molimau a le atua e whaatatau I lona alo o Iesu Keriso. So even when we look at verses like Isaiah 53, verse 4 and 5, Psalm 2 in the Old Testament, there are witnesses there, or there are Old Testament scriptures and passages that God talks about this Messiah that the whole of the New Testament is written about. So we're talking today about the witness of God about his son, Jesus Christ. Why is John emphasizing God's witness about his son? And the reason for that is because we see that the purpose of the book of 1 John is to actually address those who are trying to deceive the believers. Manatua, o le ale mafuanga na tatawai o na tu sia fo ia Ioane
le molimau o le atua le tamai te whaatatau I le alo. Ona o le toʻatele o e o lo o tau whaasese. Manatua foʻi le mua le Ioane mtau pue lua whai pue lua suna le lua. Oli pem whaina su e ailo tu si whamole. Tau puna e lua le Ioane whai pue lua se fulu ma le lua. In English it reads here, the reason why John needed to emphasize and underline God's own witness to his son is because we see in chapter 2, verse 22, John writes, "Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also." Nai mute. Lua whai polo suma lua afu. Whamole lava. Ia. Wai e are tangata pepelo. Pe a whai ele ua whaafiti ua whaapea. Ele o le Keriso Iesu. O le anti-Keriso lava lea. O lea ua whaafiti I le tamaa Atua ma le alo. Can you also read chapter 4? Whamole oli. Whai pue iwa ma se fulu. O le mea lava le nei mo whaali mai ai le alofa o le atua ia te tātou. Ina ua awina mai e le atua lo na alo e to atasi I le lalolangi. Ina ia tātou wola ia te ia. O le alofa le avale nei e le ona o tātou alofa I le atua a ua alofa mai o ia te tātou. Ua na awina mai ai fo'i le alo o le tongiola mo a tātou angsala. So when we look at those verses, John is specifically addressing that Jesus Christ is the Son of God. Why? Because there are many who try and deceive. So, ngai o le whaamanatu mai o le tusi le ia te itato ona o lo oto atele le au tau whaasese. So I am atu e whai tau tātou le matau pue lua na whai tau e oli. Wai e le tangata pepelo, pea whai e le o le ua whaafiti Mai ua whaapea e le o le Keriso o Iesu o le ane te Keriso lava lea. So o le mafu anga lea o lo tau mawhai ai le tusitala le ne po le apostolo Ioane. Ina ia whaamamafa lava le tala noa I le Iesu Keriso o ia o le alo o le atua. So he's trying to, again, relay. Remember the way that John writes? The way that he writes is always repeating the same thing. If you look at the way that we've studied this book of John, it's almost like he continuously says the same thing. But the reason why he does that is because he's driving home a point. And so when we come to chapter 5 and these 3 verses here, he's driving home that point that Jesus Christ is the Son of God. And these 3 verses are written the fact that God himself is a witness to his Son. Aisea, o lo whai maitangata, ele o Iesu, Keriso le alo le atua. So, e ala leo na pōnei, e tutu salava mau na pōnei, a tātou mawhawhawi e kālesia pe o le molimau o Iova, e kālesia māmona. E le talitonu tangata na o Iesu o le alo o le atua. E talitonu tangata na o Iesu na o le tangata na whausia pe o tā ua. Whamai lātou, e le o Iesu o le alo o le atua, o le mea na e tataua. Ona I loa le lei e tātou tangata whaatuatua, le ese esenga o le Iesu Keriso o le tusipaia o ia o le alo o le atua. So there is a difference because we're living in a day where there are many false religions, and many of those religions are saying that Jesus Christ, he was the Son of God before he came in human flesh. And then there's another belief is that when he did become human flesh, he never was the Son of God. He was just a human being. So that's why John is trying to drive home again. And I think it's a way that the Holy Spirit is reminding us as believers, brothers and sisters, here's the witness of God himself about his Son. So let's go through our verses that we read today. Whamaile whaipue ono. O ia lava le nei o le na maliu mai a tātou whaitau I le leinga le na o ia lava le nei o le na maliu mai a e mawhawhau I upuna o le na maliu mai e le ai lava ma se tasita ngata na maliu mai le langi e a vea matangata ua na o Iesu le whai mai Ioane mua whaipu sifuru ma le wha
ua liu tino tangata le loko, sa mau fo'i o ia mai mātou. So when we look at that first verse that we read today, this is he who came. When you think about those words, the fact that Jesus Christ, he who came, Jesus is the only one who came in the flesh. He became incarnate. He was God Almighty in the flesh. And again, we're trying to, whose witness are we talking about today? We're talking about God himself, his witness, God the Father's witness about this person, Jesus Christ. And this person, Jesus Christ, wasn't an angel. No, he was the second person of the Trinity. Oia lava na maliu mai. Whakaila ia o le upuna se so mai ai. O le na maliu mai malevai Atua maletoto. O Iesu Keriso lava. So verse 6 reads, this is he who came by water and blood, Jesus Christ. So the first part that we see here is the first witness is the word water. So when we look at the first witness that we have in our text today, it's the word water. So the title of our study today is that God himself is the witness to his son, Jesus Christ. But the first words that John gives us in verse 6 is that this is he who came by water and blood. And so the first identifier is the water. So, ole fesili, how does God give us a witness about Jesus Christ through water? What does it mean? What does the water mean? And if you read in verse 8 today, it says, and there are three that bear witness on earth. It's the Spirit, the water, and the blood. E toku e molimau mai I le lalolangi o le anganga, ma le bai, Atua ma le toto. E tolu la molimau a le atua le tamai whatatau I lona alo Iesu Keriso. O lo au mai e whaipune e tolu. O le molimau o te whiatala noa mua muai, o le molimau lea, o le vai. So o lena maliu mai, ma le vai. E whatatau le molimau lea, I le taimi o le papatisonga o Iesu Keriso I le vai. This witness about God, about Jesus Christ from God's perspective, God the Father, from his witness and his point of view, the meaning of the water here talks to Jesus Christ's water baptism. So let's all switch our books over to Matthew 3, verse 16 to 17. Se su e mai o tatou tusi whamole I le mātai o le nā sfulu ma le ono, ma le whaipu sfulu ma le fitu. Mātai o su ma le ono, su ma fitu. The first one to get there is the holiest. Oh, look. Oh, it looks like Falitolu's there. No, go. Oh, Aggie's turning off her mic. Oh, what? Verse 16, 17? Matthew. No, Oh, there we go. What verse? Mateo Tolu 16, 17. No, mai ia te o so. Se. Oh. Mateo Tolu. And when Jesus was baptized, listen guys, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Matthew Amen. 3, 16, 17. Mawa boys. Yeah. 17, 16. Sufi. Oh, Matthew 3. Okay, thank you, Tupai. So Tupai is the holiest out of the household in Peachwood. So here we see God's witness. When we look at verse 17, Tupai, if you can just read that again for us. 17, and behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Fa mai fai puna suma fitu fa auta foi o le siu fofonga mai le langi o fa pe mai
o lo watali pelele na ua o fia lava ia te ia. Mana tua whai upune e tolu o lo tala noe le molimau o le atua le tama e whatatau ia Iesu Keriso. O le molimau mua la le whai mai whai pue ono o le na maliu mai male vai. O lo tala noa le vai le na e whatatau i le papatisunga a Iesu Keriso i le vai. Na e tau te wa ai i le molimau la le atua whai pue sunga. So when we look at verse 6 and it says, verse 6 in the first line says, he who came by water, it's talking about God's witness with regards to Jesus Christ at his time of water baptism. Amen? And that's why, but there was a lot of false teaching going at the time that once, in the time of John, in the time of Gnosticism, they were saying that once Jesus was baptized in water, that they would, that he removed himself from being divine, that he was then just human. So there was a lot of false teaching that was going around in the time of the Apostle of John. And so the Apostle of John needed to also write the next line. And the next line says that he came by water and blood. So it says there that he came by water and blood. So the second witness of God the Father to his Son, Jesus Christ, is with regards to the blood. And the blood is God's witness at the death of his Son, Jesus Christ. Amen? So, mata le whai pue ono, whamai whai pue ono, o ia lava le nei na maliu mai, ma le vai, Atua ma le toto. Lea laua lua molimau le atua e whaatatau I lona atali. Molimau mua le vai, e whaatatau I le papatisunga a Iesu Keriso I le vai. Le whai mai ele mātai o nā suma fitu o lo uatali I pele e nā. Ale molimau lona lua, whai mai o le na maliu mai ma le vai Atua ma le toto. Le ale molimau le nā le atua le tama, e whatatau I le maliu o lona alo o Iesu Keriso. Fale, if I can just ask you to read Romans 3, verse 24 and 25. Romans 3, verse 24 and 25. Tolu pe mfaina whai tau mai fo I mal wha sa moa fo mal mole. Roma e tolu, pai pue luas fu mal wha, male luas fu mal lima. So when we're looking at John, again, mana tua o le tau mawhai Ioane, ina ia tau fi mau lava le mea moni, ona o le tele o le mea whaasese le lau wha mai tangata, e leo Iesu le alo le atua na ona o ia lava o se tangata. E lea lai wha mai, e ye le molimau a le langi, o le molimau ma le langi, o le atua le tama, o le upu, ma le anganga, o ia lava o le atua, lea lai tusia e Ioane upu nei. Thank you, Fale, if you could read 24 and 25. Is that Romans 3, yes, 24, please. 25? Yep. Okay, Romans 3, 24, 25. Being justified freely by his grace. Is that the one? Yeah, that's the one. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. 25, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sins that were previously committed. Amen. Tolu, whamole? 24. Ua tawami tono ina fua ilona lofa tu noa ile tongi yola ya Keriso Iesu. Nufu 5. Ole ua tu wina mai iluma ele atua. Ole e fina ngalo malie ai ile fatu atua ilona totu. Ina ia faali tino ina maila na miotonu ile leta uia o angasala ua mawai. Ile faapale pale ole atua. Amen. Ole ua tuina mai e le atua. So there we have it. O ngawa molimau mai le atua. Ile taimi na maliu mai, yes, na maliu ai Yesu. In verse 25 that Fale read, it says, whom God set forth as a propitiation. So when we look at God's witness at the time of death of Jesus Christ, we see it there as well. So not only in the beginning of Christ's ministry, we see God's witness at his death,
His death was the absolute conclusion of God's plan for the redemption of mankind. So we see the witnesses there. But if you look at the end as verse 6, it says there, John has that style of writing. He says, "This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood." It's like he's repeating himself in the same line. And what do we know when someone repeats something? Important. It's very important. So if we read that line, it says, "Not only by water, but by water and blood." That was because there was so much false teaching around the fact that Christ was not divine. They were saying that he was only divine at the beginning of his ministry, but at his death, he was just a man. So that's why John was saying, no, God's witness was at the time of his baptism, as well as the time of his death. Maua mele points le na so. So fa mai le fai upuna so mai le fai poe ono fa mai e le tuli I le vai a o le vai a toa ma le toto. O le mafua anga e pege wha ama mafa mai ai Ioane le toto. Ona o le tele o le aoa o unga se sa iai I le vai taimia Ioane wha mai o Iesu wana o ia o le alo le atua le taimi o le papatisonga I le vai. Ai o mai lona maliu wana o ia o se tangata. Ai se le tali tonunga le na ai ata tolu vai taimi le nei e tele fo I tali tonunga tau wha se I ona po nei. Ai lea la ua au mai le moli maua le atua lava ia I lona alo le lai mana ia I ale fai upule na fai tau e tolu o le I le wha sa mole na o le atua lava na ia au mai the verse 25 that Fali read, whom God set forth as a propitiation by his blood. In verse 7, we read there in verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. That's reinforcing that Jesus Christ, he is the second person of the Trinity. Manatua tele I o fesile tangata. O fai upo e wha amau ni ai le tolu tasipa ia ale fai upo le fitu. Mana ia fai upo le tali e fesile na a wai to tolu e molimau I le langi. O le tamā, ma le loko, a toa ma le nganga pa ia, o I lātou nei fo'i, e toa tolu, a e toa tasi lava ia. So that verse 7, it speaks or highlights specifically the fact that Jesus Christ is part of the eternal Godhead. Le fai upule na e fitu, e mawhai ai, ona wha mafa mo le tatou, le tali atu I o tatou molimau tali tonu na e tele I o tō fisili o tō tangata whawhanga wenga whape whiau nei lo o Iesu o le atua. E mawhai ona tatou tali e le fisili le fitu a wai tō tolu e molimau I le langi o le tamā ma le loko. Whe me tau te ilo ai o Iesu o le loko. A le Ioane lona mataupu mua sai le amatanga le loko, sai le atua le loko, o le atua fo'i le loko. So there we have it, friends, is that, that verse 7 really drives home. We're talking about the witness of God about his son, Jesus Christ. The third point that I want to talk about today, so what's the first witness of God? It's the water. The second witness of God? Blood. The blood. The third witness of God in regards to Jesus Christ is the Holy Spirit. So at the end of verse 6, we see there, whamaile whai unga whai poe ono, o le anganga fo'i o loo molimau mai, a wā o le anganga e wha maoni lava ia. O le awala no na tolu e molimau wa ile tamā I lona alo po o Iesu, o le Keriso, po o le Mesia lava ia. E mau e whai unga o le whai upule na e ono, le lai whai mai whai poe walu, e tolu fo'i e molimau mai le lalonangi, o le anganga ma le vai a toa ma le tolu, a toto. E lea tolu fo'i, e aunga atu ia I le mea e tasi. So the third witness of God, the Father, regarding Jesus Christ, his son, is the Holy Spirit himself. And in verse 6 it says, and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth.
Praise the Lord. And the Holy Spirit is the agent of revelation. So the Holy Spirit reveals truth. And God the Father only speaks truth. And so that's why the third witness in our text tonight is with regards to the Holy Spirit himself, because it's the Holy Spirit who talks about Jesus Christ. Le lua le pe teru mtapu mua fai pue lua se fulu malitasi. Eggy, can you look for that text for us? Le lua le pe teru mtapu mua fai pue lua se fulu malitasi. This is our final point, guys, and then we'll finish up. 2 Peter chapter 1, verse 21. Family fai tawina fa Samoa. Lua le pe teru mtapu mua fai pue lufu tasi fa mai. Awa ele ole tot ele ole loto le tangata na tu umaiai le valo anga na mua. A o tangata pa ia ole atua. Na tala tala ina mai. Ina ua o Sofia mai e le anganga pa ia. Thanks, Eggy, if you can read that for us. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Praise the Lord. So there, that verse talks about the spirit of man. So when man wrote the word of God, so when the apostles wrote the word, when Moses wrote those 5 Pentateuch books in the Old Testament, they were inspired by the Holy Spirit. So o tangata umalava na tu sia le tu si. E ui lava o I lātou o tangata, ai nau Sofia I lātou e ai, e le anganga pa ia. O le molimau le na ale tama I le lalulangi le nei, e whatatau ya Iesu Keriso. Now, Lela, remember at the beginning of my encouragement today, the whole of the Bible talks about the Son of God from God's point of view. And then we read the words of Christ himself in John 14, verse 16 to 17. Can we all flip over to that book, please? Ioane skumalefa o upuia Iesu Keriso e whatatau I le anganga pa ia. John 14, verse 16 and 17. Sorry, Fred, what was that again? John 14 and verse 16 and 17. Thank you. If you can read for us, please, Tolu. O te whai atu fo'i I le tama, ona fua I mai ai lea e ia te outou le tasi feso soani, ina ia tū mau pea o ia te outou e whaavavau. Eggy, can you read that in English, please? Yeah, 16 and 17. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Awesome. Thank you, T. So when we look at the final point here is that the Holy Spirit himself is God's witness about Jesus Christ. And so when we read there and ona o te whai atu ki le tana, mana tua le tala noa ia o le tala noa Iesu Keriso upuia Iesu Keriso whamai o te whai atu I le tama whamai ona foa I mai lea ia te o tuku le tasi pesusmani ina ia tu mau pea o ia te o tuku e whaavavau. So who sent the Holy Spirit? It was the Father. So that's why the Holy Spirit is God's witness to us with regards to Jesus Christ. O le mea lena, po le mafu anga lena, o le anganga pa ia, o ia o le whaamaoninga lea ia te itatou, o Iesu Keriso, o ia lava, o le alo, le atua. Amen? Amen. So that's a brief study around those 3 verses, brothers and sisters. So when you read through those verses, again, you can see there, this is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Verse 8, and there are 3 that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these 3 agree as one. So,
whamoni tele le atua le tātou study le nei a fiafi, le upu whamalosi le nā mo I tātou. Amen. Muso matua whawhine, tau ina ia whamania le atua I lo loto. Be encouraged, brothers and sisters, even in those words here, even though we hear it repeated time and time again, I think that there's that the power of the word is that we have to stand on the grounds of his word, that Christ is the Son of the living God, and no one else can tell us a truth that's different to that. So be encouraged in your walk of faith. Iesu. Amen. Amen. So, Great word.